kodwa wenzani wavele kwajabula bonke abantu nabadla imali yezitokofela ngiyabona kube sesendvela izini apha stressana lento imali yezitokofela makathi kodwa ungiphoxile uzidlelana imali zabafazi kanti imoto uyithenge ngemali yabantu lokhu sibelesele ngemoto dlelana imoto kaNkulunkulu uNkulunkulu ithathapha imoto ngeke ngihlale ngingayithenga imoto ngoba nakho bengigcina imali zenu and ngiyichaza lento ukuthi imali le iyathathwa abalontuntshu abafana bangena endlini nawe ma uNkulunkulu wayesengithoba inhliziyo ngemoto keceleni ukuthi uthoba wena futhi uthoba wena futhi akathoba abanikazi bemali uthoba wena angithi mina phela owangenelwa endlini yami mina owathuka yabona wena wathuka futhi mangibukisisa kahle lento uNkulunkulu behlelile ukuthi fastani yabona ningadli nilambe nje imali zibingekho nilambe la esiswini nilambele umoya zibe luli izizwe zabafazi bekhuleke bengadlile imali yesitokfela nje obithathwe izilontuntshu izigebengeke uNkulunkulu beyenzela lonto wazi wamuhla uNkulunkulu ethi mina waseyangiduduza ngemoto wathi hey le traumatize obhekane nayo idinga imoto hayi ukuthi ngithenge siyabonga mlaleli siyabonga kakhulu uDJ lo usithembiso usithe Khumalo ungamthinta lapha ku 079 395 3591 umcheke futhi nalapha einkundleni zokuxhumana usithembiso usithe Khumalo ku TikTok @stay_SA Instagram stay SA wena ukuthola lapha einkundleni zokuxhumana einkundleni zokuxhumana ngikhona nje uSimthande Miyeza ndawo zonke ku Facebook ku Instagram na ku TikTok uSimthande Miyeza ku YouTube uSimthande Comedy bye Simthande bye siyabonga kakhulu Zimbe ungayenzike lento le ngonyaka ozayo udinga la 2025 le umtshotshi imali zabantu ayilutho amahemhem lawo abantu laba siyabonga bye mlaleli